Ibihe byiza kuri gukurikira amakuru n'ibiganiro kuri muri media. Niba uri mushya ibuka gukanda subscribe, ibuke no gukanda kukazogera kugira amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Uyu munsi reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwohereje abakomando hafi 500 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru atangazwa avuga yuko ku itariki ya 17 Werurwe uyu mwaka guverinoma y'Ububiligi yohereje ingabo, ibifaru na za drone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zitoze kandi zongerere ingufu ingabo za Kongo, FARDC n'imitwe bafatanya ya Wazalendo na FDLR. Aha nukugira ngo birukane inyeshyamba za AFC M23 ubu ziri kugenzura uduce twinshi two mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo bivugwa ko bahari ku mugaragaro hagamijwe imyitozo, abakomando b'Ababiligi bivugwa ko bagera ku basirikare bari hagati ya 300 na 400 cyangwa kompanye ebyiri. Biteganijwe ko bazafatanya n'ihuriro ry'ingabo za Kongo n'inyeshyamba bafite icyicaro mu nkambi ya Rwamba muri Kindu, umurwa mukuru w'intara ya Maniema. Ingabo z'Ababiligi zinahugura abarimu b'igisirikare cya Kongo bo muri brigade ya 31 y'imitwe ishinzwe gutabara byihuse. Inkunga y'Ababiligi bivugwa ko ije mu kwezi kwa buki kwa Kinshasa na Brussels, aho Ububiligi buri gihe buvugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi buhatira kurwanya u Rwanda, kabone niyo byaba bisobanura kurenga umurongo runaka, guhungabanya imipaka gakondo no guca intege inzira ya diplomasi. Aha ni kuri muri media, ibuka gukora subscribe niba uri mushya.